Hello, nadam jing hinam, Jesu min panin chebe kahin bolin nahi. Tu ni hu in loi chan khat best friend ai honin amani thu in say do hi hiji chin hichi aboina be chai ding in pakai minin kahin ti min nahi. Loi chan khat hi best friend ai honin amani jong khuchuma chi dinga kisal honin hiji chun gari neo bike apan honin achil hontan ahi le achi jing lai honin van hung thim tan gumal aphin tan hiji chun amanin jong guzut masanga hunding ti ahi ji honin gari full speed in alhei hontan hi ahi le gu hung jutan hiji chun lam ko na chun alhei hat be se ji hon ji chun atol pa aloi pa chun gari akat man ta po nei hiji chun ani ni honin lampi akonin aleng halonin tu sit na ana tu hontan hi ahi le bang pi khat in anunga leile gari ho chila chi le awa le mi ho chun agadelovin ambulance call abolovin ahi le apet te in hospital a thut in om hlantan hi ICU wa na om hlanin phat chom khat jawin dam do na ahin nei hlantan hi ahi le hichin khu a gari tol pa chun hichi accident ni khul han agel do si le alung thim akipa thei pu nei aji chu pathinum le hichin khu a accident jang ka tu loading pathinum lo ja hi tabanga he wangsit na ka tu e pathin jang ke ya ding in apopoi ti in anaki gel se nahi alang khalamin anunga to aloi pa in wang hichi accident ni khul hon agel do si le pathin athang wa e akiti nahi aji chi ama in hichin khu in pathinum lo hi le mi tam ta accident na thi a hi thiji a hi in ke jong thidinga lom ta ka hi jong le pathin ngai lut na wang zo a hui do ka hi ti in pathin thangwa na accident ni khul han agel do si le pathin chunga akipa in nei hibang chun nang le ke jong hin ku a in sunga ka le wang sit na tu sit tu na mi na in itu jivi nei thi na man na jong e ma in sunga ki tu the nei a hi lo jong le I thi na ding mun lom ta gari accident ham tu si itu na I thi mil na jong tam ta ding ka ta sen nei hin la hi cho zo si chu mo beijing hilovin in ku a pathin ei pui hui dan bekit in pathin thangwa na ipi zo deu hi alo pi zo nahi ka le pathin in jong ei ma life experience a ko na ei ko na tam nun je nahi hi cho zo si nang le ke in mi himin ku a hiding monga ingai tua hi le chu thin heman lawa hin ku mo lep jing the hi ti gel do ki le han te ka sa nahi ye chen tu ni in ku a ko na pathin in ama bel na dinga thil ei gon pi naw jong anom nom ji ni phat in lockdown ji azong gente tamta ema personal hin khu ema insung ahi lo le I society sung le inam sunga ithu naw tamta ding hi ejong le hi cho zo si hi pathin ang sunga ama belin ama nai be che nan mang the leo hen mi wang pha mi ham pha I hi du he ti jong ka sei do no me nei tu ni in quarantine center num namuna jong hiji thu hi na ngai jong hi mai the hi ahi lo jong le ne in sunga lockdown ji a in sunga ki khoma hiji thu jong na ngai hi mai the ding ai in la tu ni in hiji quarantine hi mo chi mong sa hi lovin hiji a ku na nang le ke in jong tu ni a thu si mi sei na wa ku na anunga to pan pathin bel na a anei bangin tu ni ichunga thilhung hiji thilhunga ku na hin pathin nei be che zo na iman diu jong hi dai ka sa na hi tu ni in lockdown elo le covid-19 ji a tu ni in wang si ikisa awangowin in sung tam te in home crusade abol thein in sung tam ta jong hagawin ko ki khol thei ta bin chule minu mi pa ten jong cha te to phat among khom thei ta bin chule nunga gol hang tam ta jong hapta khat sunga bible sim chai nigup sunga bible sim chai nisagi sunga bible sim chai igam sungawa apung tul tul nei ki hial na ahung ta nei tu ni in nang le ke jong in kwa thilhung josi pathin bel han nein hichi gente ha sat pe na pakai mina thil pha ka bol pi theiding ku ye om dem ti in holding leo hen ti jong he kahin tip no me he hichi video mangcha in pathin in nang le ke lungsunga jong thu hin se hen lang eihoupi taohen ke ki pa e pathin in phathen bu ta hen amen